This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Marsendap pet na yeng dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC na marka jing persya ya ka mangtingka arja arpusan arja arpunriu balawan ra da ka Executive Committee ka Voice of the People Party hakan nok pais ngi jo ka arpusal tor jellio arja arpusan ka liang persya bekentup ya ki MDC na ka UDP NPP HSPDP haka jing alam uba Titos Tarwal Khan kala mare wood sa sekretariat banyak kran ya ka rukom jing long jing man haka dorbar Kaliang persya kala lej penyekran berupa Preston tensong usembut Menteri Rangba ke Jella uberi kmi ia ketanat District Council Affairs ke Sorkar Jella hak bagi laong bagi persya ia ke rukom wanra ia ke mangtingka ke bala wanra hayeng dorbar menta ke sengi Ubak Titos ulaong bakal yang persya kala ailad ia ke Executive Committee ban penbet ia ke jing bakala Henry kila lek da ke bor tang nomor bagi don bun ngot hak yeng kecingwan ni kenduk dengi kalong ba nakaliang kong ki MDC ni sutu ba the District Council kadon ya Nodal Department pada DTCA isuan ban apply CE ya ke belajar atas ni conversation hamtam ni kecingwan ra ya budget ke bang song nong rem bang song nia ke bang ya ke kunju di ain jong ka ED rules buat ke constitution rule dia nak kadang ni ban supaya discuss dari di sultanat ba nakaliang ke iru ila ai ke por ke tulut akaba niyok kan mania tu ban tip nama bagi sutu ba ka District Council ni ka hab ko ka DCA department unjuk ko benar dan takadau na so ba kani report yo kani kecing kendu ba so tenat pangila yo sipun jing ai buat tu kalian dan mereka ka bang aku ban itu kita long ba nakaliang ka jungi kumbakalong mentasi nila walk out naka house mentasi kalong ba haka constitution haka ED rules dan haki rule ki an kompanyan dorba ban introduce ya ka budget kam judan kam ka voting kawan tang onda ngila move ya ki demand of grants dada ki don ki court motion dada ki withdraw ki court motion kata kamu ka don ka voting ni ka balengo antara si kalong bagi dari ke bangi house kalong ba la pawarra man da kabuting kani kalong ke bampat juja kay mo bampat juja nadang ipek na ka rule kung ka rule number 115 tingin kala mention ang to bam CM ni VM in South Finance wala ba introduce ya ka statement na makaditang ka introduction nani ban introduce one place ya ka budget tekam ka question of voting kam arise the question of voting tempat arai. Dari lengok kata sibat bala create another president. Keempat juga hakaba la penyak dak voting. Tela dalek voting tela sutu bagi kidan ya number. Dan rei hoi ngi walk out kata si kum gadak dan artli gidak kau ngi persyah ya kecingwan ra ya tu ke budget kebaat ngi persyah ya kecing lek banwan ra dak voting. Kum mati sutu wa di hak pok jempet jangka so katalah PDCA kalau ki ya maki phim snap ki baki batai nam sutu phim snap phim aila di ban keren kumno ngam aila la adjon ka house ban aila ki ban pensai kilawan ban pensai ki pensai ki bulldoze lemban aja ka bagi pensai ki bulldoze gilek jubur dak ka bagi warak dak boting ndai bagi kam aila gila aila Baka expectation dengan kalau makin rectify, ya kayak jing bakalan, mereka kam rectify. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya